bobo. Pergi tok dulu. Oh, ini itu dua tok kompor yo. Pangeran mereka tok yo. Berat. Itu yo. Iya, apa itu bahas tuh? Oke guys, lama na semua. Malu tau masukin na. Kan dia api ya? Tarik api na. Oke, mau susi bay na ano, mau ka pa. Selesai mau kerjaan na bay na. Anu taruh le ka mereka jadi sak menemin buat coba nih pangkas. Ada anu. Naso berkatula apa? Naso mula mo baka. Kiti report itu lah apa number itu. Natire keluarga. Marah di sana itu. Wala apa? Oh. Ya, tatiwa bilang main salah apa? Katu belunda kato. Belundak. Katupa to. Oh, katupa. Kamba. Yang perkara to. Dem pa to ada susi te to susin na te. Oh, barai sana to kamba. Di sana kamba te na di sana la apa te na belunda kato na katupa to. Panimang mas ko. Nendo to ayop yang roro daw. Dino. Baharudin, oke di. Oke boh. Inilah makanan sesajian. Apa yang sementara dimasak di atas? Katupa puluh. Puluh. Katupa bara puluh. Buka gitu ditiro. Apa orang teh korek derek deh. Tapi apa boleh? Wah, belum mendidih. Baru dikasih masuk. Belum mendidih. Oke, dijamin. Selamin, terima kasih selamin. Syamin. Ya. Kena dan paling tak sentuh lang. Dapat jam ya pa. Oh, dia tuh daripada teh. Nasu mo te. Pare kasal deh. Pare kasal deh. Ya. Ya te dibakin sanduk tidak we. Karakayu. Oke, jadi Terus ada ini. gunakan di sini ada telur. Sangale karakayu. Alat tempo dulu. Perlengkapan zaman dulu. Yan na apike melambi kumbain non. Ako to ito isip. Kum dari ke makan. Teh pemuan itu. Awal sokok juga, saya ada sokok. Teh sokko. Teh pan manasuk sokko. Pangan na rin nini. Pangan na nenek. Pangan na nenek to. Pangan na ni sandi na bengkom to nenek. Sabay man na mapangan na Pangan. Tapi orang kita. Kadi karin. Setengah dua karin. Kumandi karin yan din. Ya, setengah dua nih. Saya ada kan makalian. Saya nggak makalian na. Apa nama pa nilima na taon tama abo gikan na nakapye ni Kalimantan on nakauman na mo to. Nggak bogi. Benar itu. Benda tumadati to. Oh. Dato bubun. Dapat de itulah sih mani lama apa benda kita mana mak abu. Sabayan na yang kak batun nan dete itu kean soal ditakan di bungku mak na tintingi sarita di bugiran lalanan. Jadi hirok kotok di bugiran padi kotok. Lama apa benda pikiran yang kalita. Iya sabayan na yor itu ari riposin na tak apa tanda itu di waktu bala. Lokasi mana ini? Iya balanan nih. Yan naman tanto mo kaya lang ba? Yapat ako tamanin beri kaya. Di tanda tulan dari panendan.
Mau kena irik. Kaya buku masih nga to, kitang kula-kula na ni si Roy. Seru banyak teh. Iya. Ini mau. Beras umur kaya. Oh. Benar. Apa itu kopi tak ada ini kan? Kurang apa lo guys? Kurang apa lo? Ya dari apa teh? Ini namanya pokok sokong suruh senyum. Nggak nanti deh, pukur. Ya senyum dulu. Soalnya senyum dulu. Ada senyum. Senyum dulu. Senyum. Oh, Iya. Senyum dulu. Kasih lihat kan gigi. Wah. Gigi sudah main. apa mereka ya? Pomi nama sini. Nah, pukur. Mantap, saya merasa tak kira. Langsung dulu pakai Mana yang mau tadi bisa pemulai mungkin lah, langsung beli pakai nah. Tadi dah sama mereka. Apa boleh pakai beras men? Ya oke, ritualnya akan segera dimulai karena masakannya sudah masak semua, tinggal masakannya akan dimakan orang hidup. Cuci tak nasanga ya bingka sa umay. Barangnya dadi barang. Mga mo. Ini juga yang buat lagi ito. Panghamit oh. Bahan na. May pataboy yung. Pertama itu sini. Oke, sampai di Mamiram bombong nani. Nah, dan sa Oke, inyo sa sampai di Pelabuhan Jaya Bolona Udin. Oke, nah. Salam buat pengantok. Oke, Pras Selatan dok. Hari ini siapa pengantok dia tuh leh? Dari siapa pengantok? Mana siapa pengantok? Ya teh, ada pengantok. Nama ada Pras Selatan dok. Dari Selatan dok. Oke. Ya, sorong juga loh. Maniro. Dolo di pekan. Oke. Ngorokut oh. Jadi, Karena dia atas kok tinggal aku iya. kilala mo. Kan nak meli. Lapit yan. Oh, sanu itu apa orokut. Nasano ko eh. Nasano ko akan. Ayong ini kak, yang dia tak tuang kurim sanduk tu. Na sa tumba bilondo. To. Yo. Yan, pati norek dyan to.
Apa para? Iya. Dadi. Kay Rio mo lang mabe ng tele. Buwan bukan ako. Kamu na. Keren. Bara, alay bugo na po dolo. Badi ng pani. Jalay buwan. To. Ba. Ano ko ke ano yan, may kumpang. Ba ni to pa eh. Nan ni to bobo. Ay, pero siya na ito. Hindi mati ka ni. Kaya pa ito kaya kan sa. Sa pamo dia pamula hati. Alay buwan ka sino. Oleh pa dia mga marka te. Le. Marka na rin. Sabi kita kan. Are pa ako ni. Unang tahun sa ni galo to sa arke ni to keran to salang. Ano, dalon ra solo ka tuba to. Bali nito kay ni kerek ke. Bota ka yung to, tibiina na yung ano, nayongan. Marke na na yung akala. Oke, ini namanya kurin nih, oh para Cina. Kombo kurin nih, makan. Lagi mukhan sal. Lama ya pala. Dia para ka do. Sana pa ke mo ato mo ani ala. Ano kinapin na pa ipo. Ay hindi yung luto. Yan dukar kanin itu lo misal lang. Nadyan niya ba ina ko? Oh, di pa mbay di pakai tu kay tukira mo. Di to keran na di. Sari ya. Oh ya. Di Kulong na dito. Una mararang to. Ara yan ala mararang on. Nah, ini adalah sesaji yang akan diberikan kepada para leluhur dan nenek-nenek pendahulu. Jadi ini acara ini dilaksanakan untuk pemindahan rumah adat Tongkonan yang dulu ratusan tahun yang silam nenek dari keluarga di sini punya rumah di sekitar sini, dan sekarang dia akan memindahkan ke tempat mungkin ada 1 meter dari sini di samping jalan raya. Jadi dengan acara ini meminta izin daripada leluhur. Ya, karena leluhurnya dulu pernah membuat rumah di sekitar sini, di sekitar tempat ini. Ya, seperti inilah tujuan diadakan acara mentakdah. Jadi ini tradisi mentakdah tetap dilestarikan untuk menyenang para leluhur. Iya, lo di parko itu ku bay, may bay do may sulo. Jadi ada beberapa tempat untuk mengadakan ritual. Dan di sini juga ada tetap juga akan dibagikan kepada ambe-ambe tondok. Ya. Atau tetua adat. Di sini akan dibikinkan oh, apa toh? Malah di Oke, ini pertama di daerah mana? Di daerah Tongko Sarapung. Tongko Kelurahan Tongko Sarapung, Kecamatan Sanggala. anu tak anu hak Iya ya.
ada serem bolong sih. Woi, woi. Ya, meskipun anak keturunan dari nenek sudah beragama Kristen, namun inilah beginilah cara tradisi menyampaikan permintaan atau menyampaikan izin kepada arwah para leluhur yang sudah melahirkan nenek-nenek dari keturunan. Ya. Ada seekor babi toding ya, digunakan untuk ritual seperti ini. Ya. Di kabupaten mana ini? Kabupaten Tanah Toraja. Ya, di Kabupaten Tanah Toraja. Jadi maaf saudara-saudara yang beragama Muslim ya, maaf sekali ini kami melaksanakan ritual kami di sini. Jangan ada yang membuli ya, begitu. Taruh kalando teh, pengantikan ikan desa dan di Nalawangan. Oh, paling ini. Iya. Oh, dan ini mati kayak lima. Oke, di sini juga masakan seperti nasi, ketupat, Ketupat, kasih dia. belundak, oke, Purnanyo Bali hadir. Ya, mungkin tradisi di Bali mungkin ada sedikit mirip dengan di sini karena sama-sama mungkin menganut agama Hindu ya, Hindu Toraja atau Aluk Todolo. Marangan apa? Apa yuk tak marangan? Hindi kapan? Ketupat. Apa dimasak bambu itu? Oke, yang dimasak bambu itu adalah daging babi. Ada juga beras masak bambu. Berapa ini ikan batu? Kami pa mangama indeliu. Oke. Di lolo kakilangi. Oke, ha. Naleba, tak cuma dierek ya. Oh, anu, dah dua-dua lo do. Nama ni lima yung. Iyo. Oh, tanah kan? Oh, Ya, macam bakku palima. Nah, ya tu. Nah, itu namanya bakko atau bakul. Pak. Bingka apa di sana sama tak bingka. Oh, bingka ya, tadi Iya. bingka. Oh, Tak gitu. bingka dari bakku dipakai. Pilih nenek cantik. Om Namanya Pak Bingka ya. Pera, mana ni pera? Payah lah mana pagi dan itu dah. Pera. Pe mendapat kini ni pera, cantik orang ni pera. Oh. Iya, pengen. Nama bada-bada ni pera semua gadis. Oh, Oh, tepu-tepu itu. nama bada-bada. Oh, Parundun gadis. Oke, Elsa Winata Pingkulu hadir. Sini sama labu dari perokok. iya. Ah, yang mana itu bingkat nak aku. Wah, ini ada juga beras. Daripada mana bagi dah dah. Masak dalam bambu namanya Isu tunggu dulu pero lo yang banal lah nak bagi dah. roro. Nah, ini juga salah satu bahan atau Dah 2 hari lah misi. Parando mana iso lah baku. Andi untuk otan. Iya nagan nak mo yete. Gan Anu nak mo tu barang ya. Iya gan nak mo ya. Jadi o mesti to pira.
Ya to misi naman dito to 5. Oh. Pami lagi, oh. Ano ya? Andi ko tolo talo. Oh, para ba ito tam, para ko ko bailan. Ano buto to pati sala-sala. Hindi untuk parengnya. Atau tetua adat. Saranggana tidak ada. Jadi nenek terdahulu juga atau leluhur juga punya tetua adat dulu. Jadi tetap dihargai sampai sekarang. Karito. Kami itu parando to. Parando. Atau kuliah sa misa na ketiba kami misa ng nintatan. Oh, malor ka bingka da. Malo. Dati tampar ko bingka na yan. Oh. Ano suko na niya? To pabalian na kita na. Kana apa doon to pre? To fantasi misa daw. Tip kalau Pwede ba yan? Kana. Iyo di penta. Ito parang pati. Sa lalimat to parang kita kita. Murah. Iya. Ya masuk misa. Na misa pa yun. Oh. Ano mo te? Talo kita. Talo. Ano bro? Banyak ko. Berwiro pa. Lamut. Lamut. Ada pa. Tabe, patolo melo to mati to tampa kana ito. Tare ko 5 mati to. Oh. Dopa. Dopa penting. 5. Dopa. Ada 2 apa to? Oh iya, na misa pa rin. Talo. Apa? Lima. Pandai itu lima lagi. Lima. La lima dulu kamay te. 5 mai te. O tama na lay magto ito arianan ba wala. Ya, pasti iya pa. Pasti patu mele mati. Sudah dari 5. Patoro itu udah misa. 5. Pwede Oh, lanan nende te. Lanan nende. Kalau may na lang. Naya ala tak lain dia mata pasti pati. Lali madu sila ka na. Lima. Dekat begini dulu baru di. Jadi kalau Oh, lah bukan mimi palko si dandan di mana. arwah nenek sudah makan dan minum, nah, barulah kita makan juga yang masih hidup. Aduk kibira mo apa sarai. Salah. Ya. Tak, dia tolak bodor. Nende. Kau kami kantong kami, baik lama buang ki dolo. Nama ni di pupininan daw te. Oh, berapa pembuangan lah, pas ada juga. Iya. Baku pembuangan. Sepupu ko yung bilan nenek natin sa sepupu ko yung bilan. Banay. Yung ato mo na yung Sama-sama sa si Oh. Ah, dapat ko yo. Doy hindi ka jaga silakan keluarga, mak gua ngomong kami. Kumain. Hindi te. Oh. Oh. persembahan dulu. Persembahan ya. Iya. Kasih persembahan dulu. Iya. Lima mo pag-igar mo, di po eh. Jangan pengegar. Atene ko manina mo, pamali yung luli mo.
Bisa berapa ini itu persembahan? Iya, persembahan ya. Ada Deko, bisa berapa ini? Rondo mana itu? Rondo ban itu kita mana? Pamiri lima abu. Eta orang. Al kapal itu mana itu? Dena amor kon na parko. Oh. Apa di tiro Aman. Dia mah minta Tutup pakai persembahan. Oh. Oke, persembahan ditutup. Tak betul persembahan dok itu. Dia masih dia. Iya. Kaya panagan na arok ko. Sudah pa sa katupaan. Jadi yang ibu yang di sana namanya Thomas Sanduk. Oh, Thomas Sanduk. Udah tak ni lah tu tak. Anu mau beli. Kira dan mulu. Oke, ini lepas. Oke. Kim Tau, ya Kim Tau. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Bukan titik nah. Ditutup om persembahan toh. Arena ditutup. Saya tutup. Kalau ada. Iya. Kamu tuh dapat. Boleh tuh nih gigi. Anda si pakar dari turun lagi. Itu katupa. Belum dah apa? Ini kan Ya dan nak kita Dia pain. Ya mana siam tu dan. ini siapa? Udah penikar kan? Iya dia karangan. Saya pada bisa. Saya pak. Saya jong nang nala. Kan pasti bagi dia tu tak apa tu malu tongan ni ya tak apa tu. Oh iya, ada tidak ada. Ya apa? Oh dia mulai. Biar tak tak. Sanda bang. Mesti taruh ke sisi ini sudah. Na irai ka. Aku sih orang dia bikin. Tak dua lah. Oh. Tiba-tiba. Oh ya mau. Mari timo kamu dulu. Tak apa pengkaran toron tu. Sorong kamu. Tabe lah ko kita bintu masolana sangat maripial tu tanain na maadoko. Di kuang gemi nenek di pone nenek todolo di potodolo. Nenek mantara ramantabuku. Nenek di pouma umana nenek di popaala kepaala kana di porara rarana. Nenek ulentong sukarananu kulante padang di tongko alloangina. La nenek punga tomasa kigente puang patolamuane. Landi buntu tongko tongkonan na apa. La nenek taruh padang nenek leba nenek punga tanga di rusun lana tongkonan solo pa apa lumbangan la nenek punga bilondo tumpa bendan ni te maatengkana ada atu totemo la nenek punga tumba bilondo lan tongkonan lombok la nenek rungga-rungga solan do barusu
lantongkonan balabatu. Pakana nene ne sangabali lantongkonan solo matallo. Ne mangopo landi tongkonan pak tarunan. Pakana nene runggang sola nene elebo ko lantongkonan to obulo. Anna nene puang tomare landi tombang. Mintu na nene kipo nene todolo kipo todolo lante padang di tongko. Kamu ampun na ada, kamu kapoenan. Apa torro kisambel lako batang di kalemi nene kipo nene. Kikua mamali kan nurundu nambule temayada ami puada. Apa denni maniki kamalingi demni maniki katumangai na kamu morampasi inan ni inanna. La susiduka tomi tandai nene kipo nene todolo kipo todolo. Kumualen totana amo tolu ku video mai batang di kaleki. Lodang susuku pe umam mo sangka mi video mai tondon to batangki. Makamba mo kan umpo aluk kasaranian. Dari lante atu totemo kikua ada amorati kirundunan. Tanya mora aluk. Yatu peka alukanki aluk kasaranian. Dari laki kuamo to titanan talu daw tangan alangi. To tirindu batu patoko daw dasa atau paunganan. Puang matua, puang Yesu, puang penamasallo. Inang kamu kipa apalidan ni. Inang kamu kipa apatuarai. Unolai tekatuan. Den no pa na mengkaronto te ada kirundunan bulo. Ami pasakke kan solanasa kami apakara apak kikan ni. Kitontong tamu-tamuang kinene rompa-rompasan. Kisi tamu talololona kisi rompa apa taonin na. Kisi tamu temai baranggan na bilangan na. Den no upa kipo upa paraya kipo paraya. Kimasak kemairi kimarudindis solanasang. Kisusi burinti tumede. Tentolangkan borotia. Usalongi te kuli ina padang. Ulingkai te tikalebo na lipusanda kasalle. Susiduka toda ko kedako o puang matua. Ke kitimbu marasay. Ke kikande. Inde kande kitingayo to temote. Kikuala mi pasakke. Mi pasakke dukay batang kaleki. Den no pa kipo pamuntu tangati ipeki. Kipo baya katangati lasiki. Bay susi mototu pe balokolongki. Pe kami buah undin na rampanang kapa. Tak bito temona base situka. Mga langga mo kominde to. Kalau ya, sudah mau langgar berarti sudah siap untuk makan bersama. Angkaran kita. Iya. Angkaran. Hai, jadi kita mau langgar aku. Angkam. Oke ya. Yate reke buntu tongko. Totitanan tongkonan na apa alan padang di sangalla. Yamo digente to di palondong kilana saungan la te lambunna. Tongkonan na puang tomasa. Sungan na patto lamuane. Indalan peli subapal. Buntu tongko. Sirapo. Yate angka ana solo pa palumbangan. Totitanan duka tongkonan na apa. Lan padang di sangalla. Yamo to suru sumalun na lombok. Unto ada na tiampan na rante kalua. Ke saira apa kana padang. Ke kaki matallo matampu. Ke tang melolo ileme. Ke tang mentaru kiambong. Ere ke solo pa palumbangan deh. Yate tondok mo. Yate lain de te tondok. Tu tarencana solanasa ngalata palele te tongkonan ke tabelasi. Yate inde tondok. Tongkonan na puang bilondo. To bendam buangin lampadang di tongko. To te de ke pa abala abaran lante lili na londong kila. Di gente to bendan tungkasangan na. Tondok. Kita mati itu. Lombok le. Yate tongkonan lombok. Tongkonan na puang bilondo. Di gente to si kambi ikarakayun nangka. To si loloan pe sang lelebani. To sumandu kutungkasangan na. Lombok. Oh iya tuh. Balabatu mulai. Yate tongkonan balabatu. Tongkonan na rungga-rungga. Sungan nando barusu. Taki abasin na padang di tongko. Tanduk tataan na. Londong kila. Balabatu.
Ya te, solok pa palung, solok mat. Ya te lalu reke solok matallo. Tongkonan na ne sangabali. Digente pangalapadang alan padang di tongko. Pangalapadang solok matallo. Ya te lalu reke paatarunan. Tongkonan na mangopo. Digente tando na solo. Tambingin na buntu tongko. Tomangara ape mali. Reke paatarunan ne. Nene pera. Ya te. Nene mo na ka. Oh, tulak ka na. Tombak. Ya te lalulako tombang. Tongkonan lalulako tombang. Tongkonan na puang tomare. Disanga kumua to mamma ala nulun nakalo. To matindo lang kale palempang. To sitarana kalombu maleso. Malose. Nalangang paretal lubulina. Rekke apa atau nina. Tanga tipodo lolo. Tang sumpu buwaka. Digente to mangkaro-kalo. Lako tombang te Undi mirata si turi kumalempuyang. Oh, tombangnya garonto na. Kombong le. Rokko kombo te. Disanga kumwa tulakatang matoto na tongkonan lombok. Rokko kombong Bamira. Jadi leluhur dibagi-bagikan. Rokko to bulo te disanga pangananggala alam padang di tongko to mangananggala. Rokko to bulo. Bene iman. Kan nenek kintor yung lah. Di sana nenek mi. Yung otak bulan. Di sana. Di sangan dok riri. Dok riri. Galian sambang. Tongkonan na siya ni ampang. Disanga to lumamumba tulang padang di tongko. To barana To barana. Berana ala ya. Beratu. Sepungan jel lah biasan. To barana. Menjelang. Apa yang dibungkus pakai daun ya makanan untuk leluhur. Rokko to awo te. Disanga kumato nene langang kalandona buntu rekke lai kunatanete. Anna maapau-pau kumua. Kami kalando piyongki kami lai pamato dialite dong di patungga penamile. Tomeda tutung kasanganna. Tomeda tu te to ao. Maresa. Ya. Lende tamas tondok tamas. Kasih benen. Inde tongkonan tondok to kamasye. Tongkonan na melo. Oh, pati na melo. Siya ni papa. Oh. Ya, kebetulan saya melo. Kamu. Yate lalulako indu kumatampu. Disanga to kumua to si kambi alangan di rongko. To si loloan karumpeng ao. To mangosok kalangan. Lulako indu kumatampu te. Siya dapur. Oh. Dapur. Yate lalurek ke tondone. Disangat kumua to si tarana ka padukuan nati to si loloan suyan malana-lana. Ereke tondon te. Tondon. Oh, ini asing. Oh, ini pengantok yo. Apa mente? Yate lalulako induku matallo disanga kumua tomang rompo bamba. Lako induku matallo te tomang rompo bamba. Lulako induku matallo to. Lusau to galo to te disanga kumua to di pogora-gora tongkon na padang di tongko. To di po pandelo lilana lili na londong kila. Gora tongkon te. To galo to. Tak ada lah. Serbu dah seranan tu. Ya te lusau buntual la.
susi tu diperangi kumaya tu siunu lo buntuala di tua kumua to si kambi do ke diremak to si loloan na kabombongan rara to un kambi ipiso pekaati digente tibo kambai sia rau kante dongo sa uto kalau sa buntuala te oh Batik dah budak batik. oh bai meni nama to Iya. yo ta bagi-bagi to Emang kamu mangalangga? Sekarang waktunya orang hidup makan. Ya. Nenek leluhur sudah dikasih makan. Ya, semoga saja semua sudah datang makan makanannya. Oh, kan nenek itu di ben. Nenek ikut di ben yang tak bulat. Oh, bulo. Oke, ya. Anak tu selalu nak. Oh, Pengki, kemana ke Pengki? Oke. Oke, ini asin lebih ada di asin. Assalam bati. Oke. Oke. Belum kan itu bro. Udah boleh lakukan dia dah. Iya. Menyelesai. Ukuran ni mau anak pira. Mei, mana Mei? Yo, mana Mei? Ah, kok bisa jadi makan? Samboy banyak tu. Karu made nek kimani ko diong. Oh iya nak kata Ital kila ko kanon. Oke, waktunya makan. Makan bersama. Halo, siapa namanya nih? Saya Arvin. Arvin. Oke, bagaimana Bu Prof? Rasa. Mantap. Apa di perokok mana nanti rokok mana? Oh iya. Nah rokok mi. Kurang apa ban? Sini kayak. Berdua bang. Oke, beli bukan dia Dr. Robi. Ukuran nih poni pira? Iya lah. Itu apa lah? Iya, aduh kue baru kue cici nasi. Tadi bicara boleh. Nina tuh, randun dona, kemana ron? Mami guys. Enggak apa bola-bola teh. Oh, ada tuh anu untuk arwah nenek yang muslim. Enggak kok. Salam sampai Tante Loli. Oke, Tante Loli. Oke, jadi aku mau. Oke, siapa kayak untuk takut tuh? Dempe ya guys. Oke, iya. Budaya. Oke, maaf ya puasa ya. Pula. Oh iya, oke. Oh. Apa itu? Ukur na ya. Iya, ni karena cerita apa idok kita. Iya. Oke. Jalan sampai di gobi dulu. Saya kemana tuh nano? Nomor itu doon eh. Kalau jama. Tak ada maling komen dah. Ya oke lah guys, Ompit mau istirahat dulu karena Ompit juga mau makan ini guys. Ompit juga mau makan ini. Ya terima kasih Pisal. Ompit makan dulu. Densa, oke terima kasih. Ompit makan dulu. Ompit mau makan dulu, terima kasih banyak ya.
Salamat. Kung saan mo siya na idato sa